URHOBO chonyeba. Amekari une na oswe ome gwalese ne Honorable Barrister John Halims Ogenochuku AGODA aka Otutu no Biotutu one of Africa. Honorable etinyeba. Ame munebio. Yagoda kokwolo murupe ora yokukule. AGODA shigwele fero yere efe AGODA na poroge nonure. Kona yuse use abuja sere osere worigo sere walotomi o atu. AGODA kokwolo murupe ora yokukule. AGODA shigwele fero yere efe AGODA na poroge nonure. Ona yuse usere abuja sere osere warigo sere walotomi. AGODA kokwolo murupe ora yokukule. AGODA shikwere fero yere efere AGODA na poroge nonure. Ona yuse usere abuja sere osere warigo sere walotomi. AGODA kokwolo murupe ora yokukule. AGODA shikwere fero yere efere AGODA na poroge nonure. Ona yuse usere abuja sere osere warigo sere walotomi. Wani omawa odena komla. Ani omawa odena komla. Johnny AGODA odenwe mla shere. O mamolure mo ekonye wodena ya. Ekwo malo denwe etine me wadanie. No dele me kokwo na o bolu riemi onini. Urieme AGODA olobolo ogene blorienu le kono imwa pirio adu. Yani omagwa odena komla. Yani omagwa odena komla. Johnny AGODA odenwe mla shere. O mamolure mo ekonye wodena ya. Ekwo malo denwe etine me wadanie. No dele me kokwo na bolu riemi. AGODA olobolo ogene blorienu le kono imwa pirio. Anyoma you sia very fe URHOBO. Anyoma you sia very fe warowine wadu. Anyoma you sia very fe abona. Anyoma you sia very fe AGODA. Anyoma you sia very fe wadu. Wenuge omi egwana le metana. Anyoma you sia very fe abona. AGODA le metana anyoma Anyoma you sia very fe wadu. Obolo yen aponwa o makowe URHOBO. Anyoma you sia very fe abona. Otutu no biotutu URHOBO ne yenwe. Anyoma you sia very fe abona. Efiloye obologe no nure. Anyoma you sia very fe abona. Wenuge obolo twa peyere biyo. Anyoma you sia very fe wadu. O melo kwe mi kegbe kun ayo kun awa. Anyoma you sia very fe abona. Okwe sikulu Irodo Primary School. Anyoma you sia very fe abona. Awon tonu ori wo flane tinyere. Anyoma you sia very fe abona. Korekwe school Okotiebo Grammar School Saple. Anyoma you sia very fe wadu. Wenuge akelawe fuli sikulu na. Anyoma you sia very fe abona. Kole yuko kofo odale yowo mu. Anyoma you sia very fe wadu. Yesene Student Union. Anyoma you sia very fe abona. Owu koko na mu
foke arwe lijese hemo lijese awon igede risikuru wenu ge oke owu koko na omu uru peli sikuru kori na wigere village ijeseje adalu koko na o mere tiere odalu sikuru lode University of Lagos wenuge owo awon tonu korekwe school esene Nigeria law Lagos ole de suri wenuge agodari akonyeri otutu no bi otutu ori akonyeri wenuge korele kiri politics gomu ekpeti iya so fa zebri ukpe 1992 State House of Assembly Asaba onwalo obolosu oba Asaba o madam URHOBO o ma URHOBO no kalokwo otionana o kalokwo otionana ona no kwa awakoma ukpe 1999 odere mwekpetire National House of Assembly obe fula Abuja onwa wenuge URHOBO kunuke wakina metana eja eba oponye Shema Petroleum Committee wenuge owo swain na wotonu ukpe 2003 yekere womo mo peti evuru peyena URHOBO kota nere ne na AGODA siwe die mo kwon ya sa oyije pasa AGODA da romariwi return of post National House of Assembly Abuja Chairman Budgeting and Research National Assembly otutu no bi otutu ekoya isu omi egwana mefewela oke wode tabusha ekero ye okaro mere weluge kokoko ni detare ode tunwe AGODA erute wenuge wada obobie ke AGODA oda to bawe nuraye omi vre
Agoda da enulemu obi ni vie kekowe URHOBO. Yani mawa yusefe akona. O mamoluremu owo opari money detana. Yani mawa yusefe watu. URHOBO jobi URHOBO ni. Yani mawa yusefe akona. Wenuge animi yeri kwo okonye. Yani mawa yusefe watu. Otutu no bi otutu. Yani mawa yusefe akona. Aneye omegwa Chief James Onanefe Ibori. Yani mawa yusefe akona. The governor of Delta State. Odidigbo Igbo of Africa. Yani mawa yusefe watu. Animation yero miregwa Chief Ambassador Ray Inije, political leader of Delta State, aka Okwe na Yomano. Hey, Osene Otutu no bi otutu ne SG Honorable Emmanuel Udwaga. Agoda ne yewe. Wori wo planete yele ana yelo mi egwa. Chief LM Dodo. Du nuevo of Ijese Kingdom. Agoda ne. Chief Igoyota Amori, Odidi Madi of Africa. TOV of Ogara, Uku Ogara Nami, Oreki the second. Agodane TOV elect, Ododo one of Igerekidon. Chief Ogude Diotuta of Igesekidon. Chief Oguma Diudu of Olomu. Animation Yelo Miregwa Chief Patrick Bologo from Kokori. Chief MFA Oisho, Animation Yelo Okwe Palisi. Animation Chief Efe Akobi from Oviorien. One in all your men, one out your hello. Only on your Mrs. Mary Agoda. Where Palisi. Honorable Isaac Uju, Chairman Echo West Local Government Council. One nation, Mrs. Ne Agoda. Omoloye Master Ojuwedere Agoda. Oni Omoloye Madam Victoria Agoda. Ino kulo kwejo ense aneyelo wawa. Ugbe yaro yese aneyelo wawa. Eme kaobi yose wawa segbe wole URHOBO. Animation oni Omoloye save Agoda. Omi ebana metana otutu no bi otutu. Ode te dia odarigo o ma ko eroko. Ose na feri one ki adimoto kewelo. Ifel wo feri ogene bi obo wi okowe. Enwenu kan
Johnny Mo Asuno Miri. Hey! Yata now, on the Christmas, I can't yak on our robo. Put in it. We're walking now when you're Megua. Honorable Francis Omokaro, JP, Board Chairman, Art and Culture, Mental State, Asaba. Yata now on your boat, because I'm not going where. Oji when you Honorable Duke, or you're coming on. IC Coordinator, Mosoga, Delta State. I can't Oliver. Back on all day, where you talk, maybe one million. Back on all day, and move your talk, maybe 1 million. When we wave your talk, maybe 1 million. When we wave your talk, maybe 1 million.
meoya. Akonolude. Kwemu meyoto. Akonolude. Yata na kwaya me Okweba. Akonolude. Hey votu. Akonolude. Akonolude. Awusha 1000. Akonolude. Kwemu meyoto. Akonolude. Akonolude. Chele. Akonolude. Kwemu meyoto. Akonolude. Yasu ni o. Akonolude. Beti no glory no. Eje ki ko ka okoro. Hey, Babylon. E Victor Godi. Amlo kon we. Go nene. Hey, Sylvester comment. Ye ko we. Agbalo bi o. Oye so mo me lo so wo. Ya tana oki. Matter you're coming on. If you know ma, you nene. Hey piano. Oh work ba okay. I drive out of the Kupolo. Hey, Nene. They will put I don't